Hadin baka Hill Farmers Union kalalap baka jinglum khajana bean neki kali kit jingri kadang yai beteng wat hadin ke jingkerpat bat ke jing maham jong kaseng ban pensenge no mardor ya kate kam benda kasengi kaseng hapok ke jingalam uba Alfenbert Carson Tiu sekretari sengkemi rengkat kino yalam ke riboy kila hiar bernihat bat bani wat jing pensyai neki pulit ke bernihat police station halor kate ke jinglum khajana bean Hakani ke jing jurup la yo rubanya keren bat katu kat ningut kinong nya kali pick up ki bakit jingri. Kat kum ke jing itu jing kinong nya shwa ban yo ya chakmat ki haban pa iu number jong ka kali bat hadin kata kin se yo ban ya. Kila itu ru baki haban siu hadu saw hajar kum ka by entry bat kinu ki kali ki baklem siu ne klem le entry kim sya ban penyat nye penpoyi ki jingri she ki jaka bakit mu ban let. Haba keren cikilat pathai kubor, uba Alfenbert Carson Tiu loong bakaseng kawan bernihat mentakasngi, kolong banwat ke jing shisha, halor ke jing wan poi kimerat na syabar ke jela, klem dadon ke kerdop ban pit ngori kimerat na duk kisnyang, bat kimasi, lembat kiwe ki jingri. Ha kaba kinu ki kali ki bakit ikimrat na syabar ke jela, kila ban rung suk bet ke jela da ke besiu ya kata ke by entry klem da don kanu ke jingpet perman la ki te ki merat ki bakumno ki badon jingpang ne ki bayapru Shushu uba Alfenbert ulong baka Hill Farmers Union kala judawan ke sorkar banbo ik jaka pet ngor ne ki veterinary check post ha ki jaka rung ke jela kenang ban la ban pet benya e ka koi ka kya jeng ki jingri ki bawan rung na syabar jela Henry haduk menta kampat don kanu ke jing pentre kam ka besyai lor kani Henry penban kat kum ke jing lap jong keseng ki kali ki la ban rung tang da ke besiu saw hajar tingka na ke benta ke pick up bat khatsan hajar tingka na ke benta ke trok ha ka bakut uba Alfenbert ulong bak Hill Farmers Union kadang yai beteng ban trei bat ban kershanik samla bak kinong rep ki bari jingri kena bikin la ban yeng halagi jong ki kejat Henry la keno badon ki kenhun ki bersang ban penjenjar bat ban khanglat ki kinong rep bat ki samla jong kejela Pikir iyo ba ana? Si. Kaya ba niyang kiyang niya bali nampak iyo daw? Entry number. Entry number. Entry number kuno kira mo tayo net kuno entry number. Ang hap entry po usi na do. Ako osi. Osi yung naka Not Brunei. nan boni nay. Tika ni pihapan su kisa kan day. Kita dengan berapa entry pa malik ta. Ladang pada entry Ada entry tempelat ya. emplat tu dah. Number Kang buruk simir pihapan niya. la ano. Kana baru-baru kejulang. Ta berapa. Taka kani pi kamar mo pikir sana. Kit sa po no ra. Mura. Wado. Fiju fisha. Kan number kan sa berapa. Nak jisa number je pi dong ka regular kan. Ni ngakit magasini ta. Moda da pelasan lembar kamu lakukan. Oh ni number hapsan ni. Bahagia hapsan number. Yang kedisi orang tengin kita. Wah, saya balik. Kita iba adot tengin tuition ni rai. Yang kita iba aku kedisi tengin aku spot ni dah. Tempat. Ini dokumen. Enter. Ngangit ba mapiru mata kasih leya saki ya kaneka jingjia ka ba nakaliang jong kahil sa Union adin bangi laya kendu ya i veterinary officer betugas ni aga lipoterik jong punai Julai nila betaru betugas ni bakadan kaneka entry Henry banlap i kajing sisya mentakas ni ngilawan bagyar ang ni hapo berni aga jaka ka ba kiju check ikikali number ibala entry bat ibam entry te nakata kadaw mentakas ni ngangit scam mapiro pila yo ban interview ya ki tu ki driver bat kani kajing entry kumba diong kadan te kishim saw hajar ya ka pick up bat khatsan hajar kishim ya ka ya ki drop
te kabas ngosi kalong mentaga sengi jing sisa ni nak kalian jungi ngi kwa ban ya banwan ni kendu ya osi ngilai kendu ro ngilai ya keli ro ya gitu ki pulit ki ba dan menente ha po surop te nak kalian juki kimnut ban juba bi bat kila keren syai baya kani ka kam dei tang usi ubala ban juba maki kimdon kanu ko ban juba kini ki jingkeli ki jungi ka jingkeli jungi kalong ka basai balai haban entry nang ta kabaar pade ka kumnu haban entry namarkan bangi pen nadu mene umdan bai i bachet kot cek slam dan bai i umdan bapan kot umdan bapan sla te hendrai kat kum ka jingyo jungi ka city na OBC kalong ba hoi ka enforcement ka don ya ka hok ban check ya ka health certificate wadru ban check ya kane ka baki di bandan ya kane ka TP bane ka ya ka transit pass te hendrai umdan ba check ya kata ngai niyo i ba ngisaki ba ngi kikili tang ya ka number phone te nakataka daw mentangi abangi kili pakani kita kali chanu mano ba lum ya kani kapisa undan ba lut ban juba ini kani ka jingkeli na kiliang kitiki kulit ki badan surok bat kum juru hangne po i second osiro i bangiwan ban ya kendu i mentan ban kili i ong ba nyemla ban juba ki kala jukani te ni sungthu bhang ni kwa ban pa kani ka very strong message bangi sungthu kadang ka e ka ba ka bajia hangni ka ba kabangi kum kinong yalam jukel sama union baro sikatu ngia kun nakabenta ban yada ni kinong rep kijungi ngani tu yapi kinong rep jungi kismosi ba ban kani kajungi kun jungi kanumpat kot ginlet nakawai ke district sakawai ke district ban ngin pen i kisan ki bateli san pau teli ki kisnyang manong yapi kablang kadai ke jingri ka baklantam na baro ka kijingri de hendrai menta wada kablang ru kayap apa Southwest Kasil district kani kadi bakinong rep jungi ki utman kasngi dai nakataka daw ngini smokia hadu kata bat balay ngimi siya kamat ban dawa na ka sarkar bakadi ban ay ka compensation nakabantay kinong rep kijungi bakadi ban siu bakadi ban makro ikiram ju kinong rep kata kadi kastan ka jungi te hendrai kumangi imenta kasngi lada piwan ra ya usnyang bayap me ya kamasi ka bayap me isien ba pilada siu ya kabay entry kinyo abay bandrong sa kajela kata kadi ka jinggo jingma amday tangi kinong rep hendrai kinong bam manong ipi kinong rep jungi kidu min sim hadu kata kadi kastan jungi balay ngi ong ya ka sarkar wan ra ya ka entry kenang bangila ban check ya kani ka ban check ikini ke certificate ya lara ka health certificate ka don em ban check la nangnu kini ki mar kisdang nangnu ki wanra katu ke area ka don em ya ka infection area hendrai ngim yo i kata ka entry hendrai ngio i penban ya kani ka direct entry ka bakisu num pisabet na kini ki try driver yo i mene kitu ki ba claim entry siya peniang ang tay kimyo re bandrong kimyo re banyan te kata ka di ka bangi smokia do kata ha ka bangilawan ban ya kendu ya i veterinary officer ro ila batay siya yangi iong ba lingba kane ka Prevention of Control and Infection and Contagious Disease Act R1000 kendai kani kala batay siya ki rule sang ne kila download kumno ban interstate kumno ban wan nakawi ke jela ban wan ra ya kini ki wan ra kini ki merat ban odo nang ta la kini ki kinu ki merat le si kini ki merat ki bunura ban ri nakabenta ban khamdot pa kumta ter kibun lani kum usniang la dengi wara yu usniang di ban ri ne dei ba ngincho odo kalau batay lut hakani ka act R1000 kendai bat kalau keren syai ru ba undan hok manu ban shim pisa na ki try kali nani na ki driver ka balong kum ka extortion ke kani ka act kalau keren syai ban nganong yipi ba nakaliang ka jongi kum kinong yalam jong ka hill sama union ni ngosi hadu kata ban yo i bangi ngidang yakun ban aimen sim ya ki kun samla bakin sedang ya ki jingri bakin sedang ya ki jungduk ki jongki bakin kamai namar ka jingkruduk kam hendrai metangi yu i pade bana lendet na kendong hidan pade ki virus ki babam krun ya ki brio ki jongi hi ki ba persang ban yang halaki jong kejat teng nakaliang jong hil sama inian manong da kabasai ba menta kasni ni snosi hadu kata bat nakaliang jongi minum sakut tangkat ni kumbang ong yin lek nakaway ka samsnyang yin pen i ya kajing sisya ba kasnyang jo kinong rap kila ri kila yap dan ki bayap sanpau dan ki bayap ndrupau dan ki bayap iko prep saitili ki bari da ki spa tili kila yap te manu ban bay lani manu ban kili ya kani kajing pulut jong kinong ri jingri ki jongi te menta kasni ngasmo ban ong ba kani kanum patkot kajing yakun kajongi balada idei balik kendu ya ministero nin ha balik kendu nakabenta kani kamat
tengah nak kalian ke jongi ngilong ready bat nilai keren ru bat veterinary officer ba ngit ai jongi jikai yakini ki brio ki jongi ki bonra ki masi ki sniang ki blang na cabar kumno bakin apply ya kaneka transit pass nang ta kumno bakin yo ka health certificate na kalian jongi ngin simkia bat ninikai ki brio ki jongi ki balik business hakalinti ka badai kamar nganong ni lada menta brio bakwa manseng ya kadukan bam lada umdan ya ka FSSAI unumla ban play namar man kapor jiwan ban check tena kata kadao ngiru ngi kwa banikai ki brio dungi bahabangi business in business akalanti ka badai hendrei ban sha extortion sulok ban pincitam ya ki brio ki jongi la kilong kinu ki merat ani ki livestock na kalian ka jongi ni penram jor